Ja sam u društvu Senada Hasanovića, svjetskog putnika, koji ja mislim da nema zemlje u kojoj nije bio, i zamislite, on je na sve te puteve kretao iz Sarajeva sa svojim motorom. Dobar dan i dobrodošli u vikend program televizije Sarajevo. Dobar dan, pozdravljam sve vaše gledalce i sve bajkere širom zemlje i svijeta. Baš tako, iznimno poznat bajker, čovjek koji je Sarajeva kretao na razne destinacije u svijetu, čak do dalekog Japana. Pa, ne znam, jesam nešto poznat. Jeste. Nije mi to bila nikad namjer u životu da bude nešto poznat. Međutim, taj motociklizam ili ne znam, kao motorica se osjeća sjajno na motoru, volim da putujem, motor bi u stvari to neko prevozno sredstvo s kojim ja putujem, to obično sam, nisam cijeli svijet, obično sam u Europu, kompletnu Aziju, ima još Amerika, južna i sjeverna, nadam se da će i to biti. To je, kako bih rekao, moja prava pasija, to me stvarno ispunjava, volim da putujem. Kako izgleda ta priprema za put? Kako birate recimo destinacije, lokacije gdje ćete se odmarati, kako nabavljate vize, jer to je ipak neki proces? Pa jeste, to je veliki proces, naravno najviše za vize. Prije samog puta ja stvarno puno vremena potrošim i energije dok sredim vize za putovanje. Prošli put na ovom velikom putu sam imao veliki problem, stvarno nisam imao problem teško za Kazahstan je stvarno teško izvoditi vizu, ali eto uspio sam preko neke agencije u Zagrebu, oni su mi pomogli, tako da sam dobio vizu. Kad sredite vize, uvijek vi opet kad god dođete na neku granicu, to stvari koje nas zavise, zavise od država i međudržavnih ugovora i tu se vi osjeća stvarno bespomoćno, hoće li to pustiti ili neće. A što se tiče pripreme za put, zavisi koliki je put, ako je kraći, duži, naravno za duži put treba i stvarno pripremu da ponesete sve sa sobom što ima i kad sve stavite što vam treba, opet morate ponovo da vidite što vam treba i ne treba, jer na motoru ne možete puno stvari sa sobom da nosite. I to bilo to, kad putujem iz dana u dan, rezervišem, ako dođe danas u neki grad, ja rezervišem za sutra. Jer onda tu je neka sloboda, možda bi se siti u tom gradu, u tom mjestu, u tom selu, pa ću ostati možda dan, dva, tri. I uglavnom je jeftinije ako preko bookinga tražite to last minute, pa onda bude malo jeftinije i tako. Koje ste možda putovanje izdvojili, koje vam je putovanje bilo najzanimljivije i koje putovanje vam je ostalo u najupečatljivijim sjećanjima? A dobro, naravno ovo je bilo najzahtjevnije ovo putovanje, što sam ja išao do Japana, u stvari ja nisam, došao sam ja bez motora na kraju u Japan, došao sam skoro do Japana, ali nisam mogao ući u Japan motorom, zbog naša država nije potpisala te neke ugovore, ali svakako bi naravno ovaj put je bio vrlo motoristički, trajao je 2 mjeseca i dan u jednom pravcu, ja se vratio avionom, a motor sam iz Vladivostoka poslao nazad ovdje u Sarajevo. Osim toga izdvojio bi Norvešku, Nordkap i Škotsku, Irsku i Škotsku. To su mi stvarno, taj Highlands, to je prelijepo stvarno. Susrećete zanimljive ljude, upoznajete nove ljude. Kada kažete da ste iz Bosne i Hercegovine, kako reagujete? Pa dosta se ljudi iznenadi, jer obično kad vide na tablu BiH, oni ne znaju da je to Bosna i Hercegovina, da pitaju odakle su, naravno. Ja kad kažem da se iz Bosne, dosta se ljudi iznenadi. Međutim, na tim putovima ja stvarno, ono što se kaže sa ponosom, kaže Bosna i Hercegovina je da uvijek trudi se da predstavi Bosnu i Hercegovinu u najboljem svijetu. Tako da na tim druženjima bajkera vi se nađete tamo nekim tamo hostelima pa se družite i uglavnom ja upoznajem ljude tako, imamo kontakte, ima super Facebook i ove društvene mreže su tu stvarno pomažu i tako da smo u kontaktima. Ja njih zovem u Sarajevu i Bosnu i Hercegovinu da dođu, oni dolaze, ja ih ugostim naravno, kako mi znamo da ugostimo. I oni su uvijek stvarno oduševljeni, vraćaju se.
Ja bih, evo, ne znam kako mislim, ako mogu da apelujem na našu vlast, da našu Bosnu i Hercegovinu koja je predivna za motora, samo da malo ove ceste, to su ceste od 2,5-3 metra, ne treba ništa, kao u zadnju što su napravili preko Visočice. To je super, ja sam tu išao i dok je bio makadam, međutim sad je stvarno idete preko Visočice dole do Glavatičeva, preko Bjelarsive, to je prelijep put. Upravo preko društvenih mreža vi ste prikupili veliki broj pratilaca, ali sam primijetila i videa gdje ste prezentovali, gdje Bosnu i Hercegovinu i taj planinski turizam vi iznimno promovirate na vašim stranicama. Naravno, ja se trudim i na svim mojim i fotografijama uvijek pišem Ledinje, Bosna i Hercegovina, uvijek je to, zna da se sve to, ako se napravi neki snimak, da je to stvarno u Bosni i Hercegovini. I ja sam tamo ima taj pseudonim The Bosnian Rider, tako me ljudi lakše stranci me lakše zapamte nego po imenu. I tako zbog toga i prate neki ljudi iz inostranstva. I naravno kad neko vidi, ne znam, Visočicu ili sada ne nabrajam sve te naše ljepote, požele da dođu i to je neka što moje što ja hoću da učinim za ovu zemlju koliko god mogu, naravno. Krećete se, a kretanje je jedan vid slobode. Pa naravno, to je, ima jedna fraza, kažu, kad putujete negdje u autu, kao gledate film, a kad ste na motoru, to je kao da ste u filmu. To je taj neki osjećaj slobode i prostranstva, drugčiji osjećaj, osjetite mirise, osjetite zvukovi se drugčije čuju, niste izolovani kao što ste u autu, recimo. I onda sav taj, sve te atmosferske prilike, sva ta priroda, vi ste stvarno doticani sa njom, vi ako je vruće, nema air condition, ako je kiša, vi kisnete, znači osjećate sve što se dešava oko vas. Da li ste ikad razmišljali da napišete knjigu? Molim? Da li ste ikada razmišljali da napišete knjigu? Pa, ja kad sam bio na putu, ovom zadnjem, ja sam svaki 7 dana objavljivao šta mi se sve desilo na tom putu i potkrijepio sam to sa slikama i ljudi su to stvarno pratili i na kraju su mi pitali što napraviš tu knjigu, ja u stvari knjigu praktički imam i gotovo. I tako da ja to ću to izdati to zbog sebe, da ima ta knjiga o tom dnevnik, tog nekog stvarno turističkog putovanja do Japana i zašto da ne, sa ilustracijama napravit ćemo vidjeti. Nažalost, tema koju moramo dodirnuti jeste koronavirus. Ona je obustavila sve. Da li je obustavila i vaše putovanja, da li su ona u planu i ako jesu, vjerovatno ćete vršiti pripreme, testove i tako. Pa evo, ja sam prošla godina je bila plan da obiđem Sjevernu Ameriku i Aljasku. Međutim, zbog koronavirusa to nije bilo moguće. Ja sam ponovo predao prošle godine za vizu, nisam mogao još doći na razgovor pošto je to sve obustavljeno, ali iskoristio priliku, vozam se, obilazim region, dokle možemo dobaciti, odem u Hrvatsku, plaćam ove testove i tako. Naravno da je to sve poremetilo, kao i nas, bajkere, kao i sve nas zajedno u ovoj zemlji i šire, naravno. Pitanje za kraj da bi zaokružilo ovu vremensku elipsu i ovu kratku priču o vašem načinu života. Koliko traje ta ljubav? Znam da je ona beskonačna, ali taj vremenski period do sada, koliki je? Pa ne znam kako da meni je motor i to putovanje na motoru mi je stvarno ispunjava više nego ne znam šta. To me zanima. Osim naravno poslova i ljudi koje volim oko sebe, ali taj strah za motorom je stvarno, onaj ko vozi motor to može da shvati. Ovako je vrlo teško opisati. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu, želimo vam sretne i duge puteve, ma koja destinacija bila. Hvala vama, hvala na pozivu i na gostovanju. Hvala vam puno.